Sanibonani guys, igama ngiqabile niphisela mazibela e-homecoming ngomhla ka-27 October. UZethumani-ke wayidonsela amanzi ngomsele ngokuthi nje asize uMusa amfihle laphaya kubo. Njengoba nje uSifiso esembambile-ke uMusa wayombopha, hhayi-ke kubo-ke useyindaba ematheni uZethu ukuthi kwenzeka kanjani udokotela wonke afihle isigebengu esifunayo, isigodi sonke sase-Okhambeni. Hhayi-ke angiphathi mfwabo ungaraji bekade kiya ngaye njengethambo, esho kahle ukuthi hhayi bo, dokotela wonke ukwazi ukufihla isigebengu kwaze kwangafana nawe-ke lokhu sisi. Hhayi-ke abazali bakhe bamane bawajika amatafula bambuza ungaraji ukuthi yena ubelaphi udadewabo nje eze impela angenelwe isigebengu endlini. Washo kungaraji ukuthi hhayi bo, bengisemsebenzini, angithi nina niyakhomplena bekuthi ngihlele ekhaya nithi ngiyeke umsebenzi, mase ngisebenza futhi niyangikhomplena nithi indaba ngekho ekhaya, kanti yini enifunayo kumina? Abazali-ke bamane nje baphinde futhi baphendula kabongaraje, basho ukuthi usithathaphi isibindi sokuthi aphendulane nabantu abadala, kodwa bahluleka njalo ukutshela uZethu lokho ngesikhathi last week ebhizi batshela ukuthi ukhathele nokubondla, indaba bengahambi beyoyisebenzela bezondle. Guys, singathi-ke i-treatment yabantwana ayifani-ke lapho. Hhayi kupheli-ke lapho guys. uZethu-ke uzwile ukuthi uShobane usephendulele eJoburg. Ayenzile-ke u-girl umane nje wapakisha iy'khwama zakhe, wacela nje iy'nsukwana ezimbalwa lapha emsebenzini, wawabhekisa amabombo le eJoburg. Lapho-ke uTheme batshela abazali bambuza ukuthi hawu ubungasho ngani izolo ukuthi uyahamba, wathi hhayi into nje ama-nayidisayida nje manje uyahamba uyobona umngani wakhe uLerato. Guys, kade amgcina. Hhayi-ke guys-ke abantu bakubo bebengekho happy, kakhulukazi uma wakhe esho ukuthi uMetron uzomjikela uZethu eselaphaya, uZethu eJoburg amane nje abuye senganawo umsebenzi ngoba uMetron akamthandi. Kodwa-ke uZethu ushilo ukuthi ma ungakhathazeki, ngizobuya la engakawucabangi ngisho ukucabanga uMetron lo mqondo ukuthi angixoshe. Guys, into enje ebuhlungu kunayo yonke ukuthi uZethu akazi ukuthi lo Lerato omngani wakhe lo guys okhuluma isiSuthu uyena lo busy oncinzana noShobane. Shuthi bebeleleke embhedeni uLerato benoShobane bekhuluma yona le ndaba yokuthi uZethu uyabuya lapha eJoburg. Lapho uShobane ngendlela akhulume kambi ngayo ngoZethu, wathi uZethu uyi-ex yakhe, ufunani vele empilweni yakhe. Washo ukuthi nje mina sengimove on nawe wena Lerato, futhi uZethu sekumele manje nje abe strong nje amkele ngoba mina naye sihlukene nje thina sinoZethu, angazi ukuthi why worried ngaye. Washo-ke uLerato ukuthi hhayi phela akazi nje ukuthi mina nawe sesindawonye. Wathi lalela la musukhathazeka wena, funa nje wazi ukuthi mina ngizofika noma inini la kuwena. Ngidala kabi uma ngingaka mina, angeke ngize ngikwazi ulo ngicasha. Hayi bo, ngicasheleni vele. Hayi bo guys, uShobane washintsha waba omunye umuntu esingamazi ngenxa nje yokuthi usenentombi entsha. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke uSifiso bekade-ke eyisola kakhulu ubhuti ngokuthi phela ubambe umngani wakhe uMusa wamvalela ejele okwesibili. Ngapha-ke futhi okuwesi umfowabo uVusi bekade ehlohlana nabangani bakhe esikoleni besho ukuthi eyi, uyazi kodwa uthathe kancane uSifiso, bekumele amdubule nje loya mfana. Engalo-ke ananaza ukube bekuyena nje loya bhuti lowo ubekade nje yena azohlakaza ubuchopho aqede inyanga lo mfana ukuthiwa uMusa, kusho umngani wakhe-ke uVusi. Hhayi-ke uVusi-ke baphinde bamgcona ngokuthi ubhuti wakhe uyiphoyisa unesibhamu, kodwa-ke akakaze nakanye asithinte isibhamu. Shuthi-ke uVusi wabona sengathi uthatheka kancane, wahamba waya endlini kaSifiso wayobheka kwiseyifi yakhe ukuthi-ke isibhamu angakwazi yini ukuthi asithole. Ufake inqwaba yamakhodi ubhuti kodwa amnqabela, wase wathola iqhinga lokuthi nje amane avidorayize ubhuti wakhe efaka le phini laphaya kwi-safety yakhe yesibhamu, ukuze-ke mase ehambile-ke avule i-safe guys, akhiphe isibhamu bese eyokhombisa abangani bakhe. Guys, lo mfanyana komncane umlinde kahle uSifiso ahambe, wathatha ithuba-ke lokuthi-ke afake i-safe phini, waqeda wathatha isibhamu wahamba kusikhombisa umngani, kanti lo mngani lo wamkhombisa umngani o-wrong. Umane wabona isibhamu-ke umfana omncane wamane wahlanya ngekhanda, wamphuca uVusi isibhamu, wasihlohla umfana, wakhomba phezulu umfana, kubonakala nje ukuthi cha, engathi-ke ukwi-movie uqobo lwakhe.
Guys, usikhuzile kuVusi wathi, "Hey isibhamu sangampela lesi musukudlala kabi ngaso, babangisana ngesibhamu, babangisana ngesibhamu." Sagcina siqhuma guys. Akugcina kungavelanga ukuthi-ke ubani olimele, kodwa nje impela singathi ukuqhuma kwaso kukhona la sifike sashaya khona. Asithembe-ke ukuthi akekho ozolimala-ke guys, ngoba phela uma-ke iphoyisa lonke guys limane labeka isibhamu salo budedengu, sagcina sisiwele ezandleni zomuntu ngisho wasekhaya. Sasisadubula umuntu, maningi amathuba ukuthi lelo phoyisa liphelelwe umsebenzi walo. Ngoba-ke yena Bandla uSifiso besibeke endaweni e-right, ikona ukuthi-ke umfana lo wakubo umane waphapha. Wayifuna guys ikhodi yakhona waze wayithola. So nje angeke ngithi 100% iphutha lakaSifiso, kodwa-ke ekugcineni kosuku uma kukhona umuntu olimele, angeke uSifiso naye angagcine sithi take the fall. Ngoba phela at the end of the day isibhamu esakhe futhi sigcine siphumile endaweni yaso yokuphepha, sahlala ezandleni zomntwana wesikole. So nje ngeke angajezi uSifiso uma kuthiwa ngempela khona umuntu ozolimala elinyazwa yilesi sibhamu. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.